kalong ga igai ga ba isang sat ban pe ka video ka ba kinong kandong nak sinong jalilom nak thain Patharkhmah chungri boy district tang nak daw ka chingbom biang ki surok ki hab ban shusong e kalong kami ga bamur khaklung haga jan ba ra krong do se ban ban poi chaka chaka balat kali kani ka video bla pha ju Shillong Mail Kyrwoh Atiar ka pan i ching so sat kinong kandong haga bai dei ba kam ban be ching smar haga pangga stom tang nak daw bombyang kilinti singkien ban lat kali ya inong ilang kami lara kamasan kilometer e na jalilom she jalitam ka badai ki chaka balat kali balawan shawi i de ka ambulance haga santarek noi lor arjar ar haba budin halor kani kalong ga ai pat ka bosutrat bantep nai Dr. Silingdo Dr. in charge ka Patharkhmah CHC ba ini long kami ilakhai khun kan thei chung i haga tai ga CHC bat baro arngot kidan na padeng ka chingko chingkhia Doktor, ngayo ako video ka ba kipikit iwi long kami ba armet na po jalilom hati ki banta Patharkhmah. Hai. Ilong kumno itu long kami ba armet magsura to da. Ba menta kasni dei. Hai ko. Hai doktor. Hai ibiang menta ila da deliver ru. Hai tambah ide ayu ide high risk ke nama ide case of high BP kuma ide pre-eclampsia case. Nampak hila poi hatapon hila dep khasuk nasasis impai. Ini kentai 4 kilos. Nisha na motorable road ka yuma ka kapoi hadu nakata ka shnang jali tham se jali lom ka shim kumba pam 1 kilometer ka dan ma jing jinai. Bun sen ni poi betang hata hajali tham hajali lom mla on poi bun sen na mar ba ka surok ka snew rakot baking ke ambulance te tambah menne kata jing ni trilang mo jang isodare ila pentep shanga badan kumtanta te imla ban kit ro ki ang kumtana mar ba itu ifi long kami ila dan makhaku tam ka kilo jung iro di ba hebreu ba so like ang chupun poi tang hantaro hinde ki ang imla ara so what we did he sent some of his men man ang tai national sawan ayu surak gum so sila ayu so we could reach to a certain place hading kata isakit pag drusnang na ying jong siya kata bangila pag kat bangila an poi ken ni so ngelam padi ni siya maka kalau lum asal ke Jakarta kamde ke bepling je berbalik.